از شوکت قنایمم از قرمم ام عائله جا لوی گندانن عائله مم تف لوی گندانن سنه 87 ده ساده مالامه قدي محمد قادو ام جبريه جسماقي جمنطقه ديريكي مباركر ام هاتن في دري جمع اقرباي عبري دعوه وشاغي تونو بشتي وي ام هاتن في دري شراكي برهم جيبو اجر سنه 88 ده من في دري قدا تف ايش سزلق بو ملت تفهق الريا نظامي بو ملي خستا شوم انطاليا قملوجا قدسي شي هرموني قرد ده 22 مارته ده مقدر لی خستم برن از چوم انطالیا قملوجا قدسی داود شهید داود بو اسماعیل بو قدیم عائله من قدر دیامد ام سماخی بو المنطقه دیرک ماردین دیرک آداق کوی یعنی ناوی گند کرمانجی سماخی بو ترکی آداق کوی ام لوی دره ام جهل بون ام جنپز بون مشوانی دکر مشوانی مال خود دکر یعنی حیوان ما بو حيوان جلغيا قن ما ذكر ام دبن امري باوي خدبون فقط اسلاميت تنب جهلتيا ما يود دنمي صادق فرخرا انسان ابو ام بانسان على علاقه دبو كيبر وان تشترى تبهبي فكره ملت جوير هذا قوتن بير خاص مثلا يكجي دفرد تشكي عقلي مواتك شينه دويد دنمي ده باب رونشتي با انسان کی گنجه کی عمري وي 14 15 نكري بو تا بو تا جماعه السلام عليكم ويا دبو عيب تناوى عالمي دبو عيب بشي في عالمي ده امزيدن ام انا بالا خددني فرقي بربريه بلا تشبو بلا اسلاميت نبو شنده 20 سالي ام لسماقي ما بشتي 20 سالي 20 سالي شنده از شوم عسكريه اج عسكريه هاتم ارتق اذا ما دف شوانيه بدا برايم هبو ما دف شوانيه كريده ام صف دريا ايش مالي سرميانتيا مالي وهندري مالي ودري مالي مذكر ساده işe mi kare mi garb. Beşti 20 sene hayat sene 82 de aziyal smakiye em katın hapsi. De 83 de az katım hapsi 84 de لويران شعر Urfa kazası ويران شاي az لور katım hapsi. Az sema hada hapsi demam. Sema az le hapsi mam am hatım berdan. جه حبسه ام هاتم بردان سال که پشتی و سال جی ام لول ما سال بو 84 و ما گندی خود سه جرا ملحف خست ما وزاره شیغا جوان را دگوت المالا بوبه ملحف خست ما مالا بوبه لحف خست شیغی بون و جان زده بون والحاصلی هر چو ملحف خست دس دمه هکی ده 4 دربا ما وان لحف خست مالی نری ام بوشنه دکن هفته بکوشن به هوای جهالتی تشکی عملی نری نه خدا جی حز دکن نه حف جی حز دکن برای جاهلی دنم لو دو فلان کس ول هفته خز لا ماشی میر خاصن ام بالا خدا دنی وانا آیکرین ایرو ده ام پی حسیان هایلو تشکی آویا گرچه نام سنه 87 ده مجی از جور بارکر مروی دریمون عقربای مروی دریمون امی جهاتن ام هاتن قلت شناري جرد في قرب سنة 87 ده فقط أهلي قرب وقندية ما وانجي سبع حتى يباري لفظ خصنا حياة مالا خو ما آنيجي ميركا دركتن بيشا مالا ما نهيشتن أم مالا خو ديني ولما سبع حتى يباري قريكر وموان لهفخز وموان إيش هفر شيكر لا ما أمروكي كندنا دشرميش ولا ما مبو أنا أم هفدن بكوشن عجب خلقي ببيج كاغلو وجبور چه هفدكوشن حشا ناموس كي تفنه دعوة كي تفنه تشتكي دنياي تفنه سادة خرنباشيا دنياي الحمد لله اجر سنة 88 ده امچون ايش جبر امچون يعني ما قدا قرتون مي ايش قرت انكش ايش مشي چون هاتنه ده مفهم ذكر ام رابو چونن انطاليا ام لقوملوجا قضا انطاليا اما ايش اورماني قرت وقدي مقوم بلا مبرن وي دري ام وي دنمي سال كي جي ام انطاليا مان قدا قو ولا انطاليا قرمي قو تجمرجي كدم اجراز رابو هاتم مانيسا از هاتم مانيسا مركزي حاجة علر كي ملور ايشي بمبوج قدار قرت ما ايشي و بمبوج قدار قرت و عايلا بقدا كي ما تفهم بو
حیا 89 99 ده ما ارتق جمانی ساجی ما بار کرد ما ایشی ارمانی 4-5 سال الوی داری کرد ملی خستن هم هاتن ایجا مالی دیسا ماتن مالی فقط سنه 90 ده بری 90 ده لوی داری دعوه هات میدان زمانك ام جنج ولقون ده ام سي مال دوي قندي في سماكي ده بو سي مال يعني سي كريباس ده بو ام سي حب شوان بو وان شوانانا مجبس بيوه بزه كي خورت بو بزه كي درانه كي خورت بو درانه كي باش بو كوشكي كي باش بو يعني بلا اوان قونيانا فايدا كيمه مسادا يارشا دنياي بهبر ذكر ما sürekli yarışa dünyayı hafiftir ahiret tetünüm. Yani para ahiret tetünüm. Vallahi az viyacan adbejim girid kave çakır kame. Bu Xudai hingi meber peze Xudada misola Xudar dixist sola mej nige mi der nedker. Haqqasi zahmet medeli. Ve zahmetiye jiberg emsi şivan bu. Roja mev şivan al heb nexisatünüm. روزاك ملهب نخستاتنا إيجار إنكي حسابكي مني بدك شكد نافا شفانا هودوك وشكي مني فرمزن هبون ياردم عم ذكرن وقتا ياردم عم ذكرن شفانا علاقاي من ذكر وشكي مجي للشفانا هذا خص يعني راديش فيه ما بفي حسابي دورا بالصلاة دبي حسابي جهالت إذا دنافا برياغا زهر العسكرية دورا بی سالا بوی شوانتی و بوا جاهلتی یالا نسپارا صف جو دنیای رم مجادله مش دنیای رم ام شوان به هبر سوی حتی ایوریم ابراهیم جمب شوکتر بون از یوانی مزن بون ما بی سالا بی حاوی مجادله کرد سنه 80 ده از چوم عسکریه اقلابا کنان ورنده از چوم عسکریه از دام بالی کسیر شاعر حساره ام چون ایجا قص پناره ده ام رابون لقص پناره ازمام شوا اقلابی هایا مشیتون نبو اقلابا کنان ورن 80 اقلابی بالشف با مکرن قرابه بتون عسكر قو در كافنج دربه وهر كي سلاح دار ما وهر كي في شكي حقي دار ما امش كير دبيجن انكي تركيا ما هبو يعني جبرق از گيرش كم بو مشوش قومتان اگو كارتباوي نخواني بو مگو قومتانم ام عجمين طبعا ام عجمين وشغي عجميتي ما يسمع بو مگو قومتانم اش مرسليه مگو هگر سواشه جمر ببی اونا گره ام حاضر لقا خواب که مدیوا ساکنی گوسنین دیلی çok uzundur ha. Ya mgo komutanım buna dille üzerine bir alakası yoktur mu? Hak savaşsa söyle ona göre hazırlığımızı yapalım. Gosan otur bekle. Her kafila ki çun nahat. Her kafila ki çun nahat kafila sonra az çu. Am çun serya Edremit'e babu peşya makinal Edremit'e davyavan peşi hati Bursa'yı. Re kapat bir. Remiye gışgırtın. و عسكر جبرقو جدستي ملتي تشتكي نخل صادا ميوايد عرباده زعي نكن كان ديكون كارم بخل النام ماكينات تقرم اي بلا جهلي دونم هي النام ماكينات تقرم از بهلا نهالا بتشنفانات تنا نسلاح ميل حيوان تنا القريام قريام لبرا دنجي ملت تي خلب غلبه كي ملت عجبتي ازداكتم كورتي بابو ده او ماكينه ساكنينه شبه از بیم 2000 3000 انسان توپی سر هف کردن بلکه این زیده کسک دگنا که ساعت بو ده ری بردا ارتق جون تا رونشت حکومت جی خود تمام کرد رونشت و شنده ایجار 9 پیشی ماکینا بردا ساعت ده ده ماکینه بردا یعنی پیشی ماکینه بردا
پشتی ماکینه بردا ایجار بلوک باش چاویشی 100 باشی جمرگو امرابو حچه بوی وان نورمال uygun 25 حب امکرن özel tim ya şireta 100 başı ilmekir. Az ne çavuş bu? Medi go bak beyefendi, go söylüyorum size. Go hun le deste millete vaki dileğe. Hiç afnakın. Vaki dileğe. Az وقت ديس فتري بقو قمتنا ما حقي ماليا مليخ وقتها قارش عسكرية نبو جو وقتها هون لينا خنتر سوا ناكب سرسرية عسكرية جو ترسوي ويد سرسرية وان كب اويش عسكرية متعددة ور حاصل ام تشلو بينج روجاجي بالنافا بالي كسيري ده ام بون özel تيم حركتي بشي رابو ام ضاغطم كرن وضاغطم يشين ده اجور رابو مزهاتم قونيا قرب نار اتش بوليغون ملور عسكريه خو عسكريه ما شغي تشلو بينجرو ما هو نيفا جمر ليكت يعني ما هو نيفا جمر ليكت اما هو نيفا كي بيج هاتن مالي دنا محمد د 82 كده متذكر سنت اجا بشيك وقتا اجا جبو زواجي بابي من رحمتي دقريان بابي من رحمتي دقريا بو گنده دیشی اوجی جر به ترکیته گوتن خوجه تپه ده هر هنک ناسنن دبی گلو ولا قدا کیمی زواجیه از خوازم از زوجینه لا دبی ولا یک باهی دبی قدر جو مهر ناس نکریه ایجا زواج میوی وقتی و آنا ام قیاس بکن دگه شلغی پرتی هیده بعد او ده بگوتا تمام نه باوی قیزکه نه باوی لاوک علاقه وانجه تو نبو بابو دیو گوتا ام دشون دو گوتا شخور هر لحب بنره بیفت نه یا تید نوازلام درونشتو بو کچکه یا با تا سکاف بدا ته یا وی چایه که بانی هوی داری ابو سوال تشکی تو نبو ادگو دوای مهات دی ولا وای دیو باب گوتی هری ام لور بشي جازوجي مشيده قديمني عول صلحدين شيبو او بشي صلحدين 4-5 قديم تشيبو ام جاجوي بريه قالني خو 100,000 وي وقت بدا 100,000 ما دو قيمون نسفرو جوي 100,000 قلن دو قيمون نسفرو ما قصاب رانا فزدا 45 ميهيك قصابه نقص دیسه در نخست رابو ما ایجا 50,000 دین کرد دیمگی او دو قیمونیز و 45 پس 50,000 در نخست ایجا اجترسا باوی خوره از ندهت مالی مپس 24 ساعت با مداجود مدگو از هرم باوی مدگو میه چاورش گشت دگو مفرود میه چاورش گشت فرود اما لو سوجه میشی ما اجی پیش شوانیه دکم بوا میه چاورش از خودی دکم ایجاد وی زمانی ده اب قلن یایی قلن در ناو عالمی درونشته بود یعنی که قیزا خو بها بده که قیزا خو قلن زیده بده شرف آوی بود دوی دونه بده دوی زمانی ده زمانی که مثل 1000 قلن ده ده بلگا قزل تپه ده کسی زیده ایم قلن نده تو کسی زیده ایم قلن نده از آنها دوشلمیش دویم جبو قیز تهانین خوازگینی دهاتن جبوی پرا لحب ندکن قیزی خو ندان پر جارا یعنی 5 جارا 6 جارا از بومم شاهد جبوی پرا قیزی خو ندان میر ایجا عدد کی وی وقتی دگشک ناو عالمی درد کرد
إجا قافا شفا شيرانيه ويك خلات بلا بكرنا نافا ملتي خلات بلا ذكرت نافا ملتي حكي إنساني زنجين چایا خو تانی شربت خو قافا تانی دقران شربت بدا كيوي تبك بدا بروي إجا يكيجي اي پرج مستيد قرد پرا داوي تنسر شربت اي دقو فلان كاس لاوي فلان كاس قصا پرا آبيديه فلان كاس لاوي فلان كاس قصا بيت إجا ملت قجق بهبر ذكر لاو دقو چاوا اي هم برام قصاي بابي او زندكي بابي مي ملت جي بيتر داويته دورا نه 10 ساله ابدي هاوي دوام كر دورا 10 ساله بي هاوي دوام كر آخر او جنوا عالم دركتن ايجار بشتي وي ايجا قولا قلن حرامه ايجا المالا بابي زاوي رودنشتن او اگر برام والد داد دقو سود پراسي از بومم شاهد جبو حق شير 25 مليار سندية 25 مليار حق شير سندية لو انا حق شير نأذي حق شير برا هر او بر اشكو رزاد لي خدا تشكي بدت دي نورمال 25 مليار اجا دقو قلن حرامه اجا 25 مليار ام بدن حق الشير اخر اوجي 10 صلاة بوي هاوي دوام كر قصا اوجي سكني اجا انا الحمد لله هند نافا بري انسان هذا دنافا بري قوم هذا قلن رابويه هند هناك جيادة هناك كويش هذا مايه بشي ام هاتن اجابه دري قرم ملوي بريه الممشو حتى متر تركوا السلاطين يعني عالم كش في حسابيو ام هاتن في دري قولا ولا من نزانيو شاموس رو كهات ميواني ما المانيسا قولا ولا ملاك هاتي قرجو قو ملاك هاتي قرجو از ميواني هاتم وهاتن ميواني ما هاتن ميواني ما امجي هنكي عدد كيمه سميلامه پر مزنبو سميلامه ور مزنبو تشتكي عجيب يعني دبيلجا ده تك باور بك از بوجم دبيلجا چنار بيلجا سيده سميلا وكام مزنتنو اجا جوي حسابي فشي سيد ايمن عبد الله وحوالي اخوان هاتن ميواني ما هاتن ما اوالي نري ما هما sormadan soruşturmadan ailece tava çoluk çocuk egun emkatın davi. Fakat berime Şeyhus ve İsmail tede bu. Yani berime her dö tede bu. Em çoluk çocuk ekatını mago kar zurar ma hasabe halbuki metemeli İslamiyeti nizani bu emkatın davi. Çünkü metemel nizani bu. O menüh desveli mevcutaat yıkırmış pireke hoşarçak yıkırın. Artık her çu yani yaşam İslam döndüre İslam edin meleğin nari haylo dönema beriya em cahil bu o ana farkiyet pır rahma Xudên miriyê Müslüman em rahmetiye bavê me digo 15 misînê min e digo 15 misînê min e ez dikû nakevim sira misîna nakeve me hega sibê rabe li miya sibê bikim digo zamanê em li beriyê bûn ما كسي لمن أذكر ما لمن بكرة ما يذكر ما شار أذكر ما شار بكرة عصر بكرة ما عشان أذكر يعني لا إسلامية كي باغلبو إجا الحمد لله بشيء ما دعوة فهم كر وبشيء شراكي هندك أم كتن دعوة إجا بشيء أم كتن ناف دعوة عائلة جا يعني دفي محل ما دفي جندة ماذا أم تك عائلة بو شبرق أم تك عائلة بو مالبيبا هب قداري ذكر مالبيبا هب قداري ذكر والله أزفيا أنا دبيجم بچندي بري مش قداجي الجو مقول تذاق أم كتن دعوة وبري دعويجي بيبا ما كتش بقول تأوبو يعني هيج ما هبدو ندخي دا ما ندقو فلان كسو ماياتا نقوتين بشي كم كتن دعوة ما بلا خدا يا شانتيا بري دعوة ويا شانتيا هندري دعوة دا بابو حشا جناب مسلمان أمبري بچاوي يا شامش أمبري بچاوي يا شامش دون أميرو يا شانتيا ماشي أم بلا خدني هندر مالكام حلال شخصي ما تميز بالدسميج باللميج والله إن قال لك جار قريد كبخ كامل أب حياته مي قبري شو أفتش حياتهم كده بخرجرها إنسان را بالظلمة إنسان را ما أخلاقي مي بري أما
بالا دشمنیش دبن به هزار دوست مشی دبو وقتا هم کتن دعوه بشتیم ما دعوه قبول کرد و مهندره دعوه فهم کرد یعنی یا شانتیا هندره اسلامی ده چقاس فرق لیلغه ما بانا گشت توبه کرن او افحاله نباش ما توبه کرن ما بالا خدای دشمنی ما به هزاره چی بود ام آن دبین گلو چه ماوی چاقی دشمنی ما قصاتو نبود یا ظلم دهات کرنی ما ظلم دکر و دشمن تو نبود گشتک دوست بود ما ایجا پشی اب ظلمانا ام لقارشی ظلمی ام درکتن ام انگل بود ملی نریب هزاره دوست دشمنی ما چی اقربای ما قدی آپی مری خوش ما گوهر یعنی پشی اف ظلما عسکریه دفر دا باشتمیش کرد والله این ظلام در ناب گنده نما ایجا جانا ما کندی ندگو یا ما دگو سبحان الله جبوی خدا لاو برای ما دزید کر لاو ما ظلم دکر لاو ما الانسان دخست لاو ما هوانتا برا خود خلقه دا افانا دشمن چه ندبو دولت دستی ما نددا ملد ندبو دشمنه ما اف چما لاو ام لمیجو تحتی خود کن لاو والله ما توبه کریه ام حرامیه ناکر بپیره که ما گشاش خود چارچف خود کرن ما گشا برای خود انجامیه پشتیک به برای خود انجامیه ما بالا خدای دشمنه ما قط به قط زیده بود ها دیمگی ما فهم کرد دیمگی قاندیگ ما فهم کرد دو کده انسان به بنی خدا بگره دشمنی وی قط به قط زیده ده چمکی وان پشتیک حرامیه خدا جه حز نکه گاوا که ما توبه کرد دشمن زیده بود و دوست ما کم بود دوست کم بود یعنی ملی نری کسی دوستانیا ما نکرد دوی داره 6 ماه ده قراقول عسکری قرلمیش بود گنده ده چورا گنده ظلام یدیدن یتمیشا قدر تمام کتن بنی اتکیا ظلمه و ظلمه کی حدیدن فازده والله این جمر حسرت بو مقدا کی خود نفوذ بکره مقدا کی خود نفوذ بکره ام بالا خود بدنی دوی هندره عجبه ما چر کرو ما چیش لخلقی کرو ما ظلم دکر نا والله زمانی ما ظلم دکر دوست پر بو کسی اب ظلمان ما ندکر بلاگ ما ترکاوی ظلمهانی کر بلاگ ما توبه کر لجم رب خود توبه کر ما دست خود ریجی بنی خدا کر ما دست بخوندنا قرآنه کر اب اسلامی یا شانتیا ما اسلام بو ملی نرید دشمن و قط بقات دشمن زیده بو و دوست هرچو کم بو الحمدلله بشی مگو ما عائله جا ما هیچ دین خدا ناس نکرو اما الباب حفظه ما بحب ربيعات كر ام كت الناف مالين ري خوا دماغي اشتيق ما قوت و ام كت الناف ام لين ما قريدك مزرالي درك چونكي ايه دا پیشیا ما الحمدلله خدا جي راضي بي بري ما ام جنابا باطالغي درخستن بري ما دا حقيقت بري ما دا يعني حسكرنا قرآني كرزكي ما كر قلبي ما سبي حتى يماري بإسلامي مجادلة بإسلامي خنده لميش طاعات درزو ايتما قدا كيمدا آمدا أما على خددني قدا كيمي كاتشك كيمي دوسالي ناقف دوسالي منين هم شرفك داميس السريع الحمد لله أما صالح شين جبو باشرتي مسلسي أم دنابا ملتي قريان كنا كينيزي كيمي مگو سيدا كاغات مداي مگو جبو باشرتي تي جو مکتبی را جو وان اورنجانار ببیجه مدی واسه کنی یا گو خالش شفت خودش رازی بگو جا گده که خو قطعه کو کتبی برا گده که قطعه گو فرضا ای وقت کن قطعه کرینه ای و پیوا والجمع فرد که ای من نوریگی هدوش میش بوم خام گو ولا خبر امریک اجا ام انا بالا خود من حیاتا خوی وی وقتی و حیاتا خوی انا گریه قال لك جار والله این حیات سر رو بریجی از گریام چما بالا خدای یا هوای حیوانی قالوا وی وقتی ام ببرانا وی چه حالی بابا ام دوی جهلتیه ده برمانا قالوا وی چه حالی بابا يعني خداش چه حس بكره ما اولاد ما نذكر يعني چقدر ظلما ما ظلما القارشي خلقي ما خداش حس بكره شي حزناك ما صاف همبريا انسان الدنيا يذكر ام ايرو دنر ما ترك وانا كرنا ما وانا تحفظانه ما واناش حيله خوش قدك خوش مال خوش جيران خو حياش دوست خوشي ام وانا دبيجن ام بالا خددني دبي ولا بري هم پر باشون فقط انا و نباشون
تقول خدش ورازي به أنا أملي ماشى خنا أكل دلي ولا وندكل أما لي خلقي دخلنا ولا أم زلمين خلقي دكنا ولا إيش أنا باش بنا الحمد لله والله ما بدي لي خنا أكل نباش بنا ما الحمد لله بخدي أمزاننا مشر ذكر فقط إجاهم ما يالنش فهم ذكر خلاص ورادي إجا دفي دريده النابا في عسكري شش مها قرى عسكر قراقول دورا قول قرى المشكل ملت إنسان تشوري دمو ولا أجر شو فانا أجر شو ما قناع حجيب طلع خلاص هاو أبك ما هبونا معكم وكدين هركز معكم زمان عشان مصيب سركت نابينا 2 سال وتشتكي ما قديا أو عسكري سرسبو جون طال سرسري ملتي رابو با ما كان تكر همچون ما إفادة خدا وتتسمنه ده هم نه تقدر ام إجا بالا خدا دنیا وان حواله ما يه بسالار 30 سال 35 سال 36 سال 20 سال جزا له هاتی بر او جی وقت ما بوده وقتی هم کی با تالا گرتن هم جعینی درو چون اشته باشیا ما و نباشی ده ورده درد کم میدانه امان عليه دنر اوي انساني وي شغي جمع حزنا ذكر ماشي خدامه صلاه بالنظام عيني اوي انسان امان ظهرن دبي لا والله هم وصلنا ذا شكر ام بي خدي دي سماوي بريد عيني حصار ام عيني اوي انسان عيني دنابون بنام صاغن ام نمرن اي مرين فاي ام صاغن ام عيني دي سوي وصفه غدك وصفه مجمد الرفيان ودقوه نباش بنام عيني دي سوي وصفيتك جام ام انا ليدنر الحمد لله ام بالا خود دنی یا شانتیا ما ده ایرود قات بقات ام آلا خود جیران خود حواله خود انسان ندوی دعوی ده ام فرقیات جبرو مالا خود فرقیات دخنی چون تدایی ام بالا خود دنی دوی لا ولا کده کی ونه وکی من گنجی ونه وکی من زلامی و ام دنان لا ولا پیوا وال جمع فرد کن يقولوا ما بي معنا كسب زوري قالت تشتغل ثقافي هذا قيمك تمجي باشيد ميداني هي بيوم الجماعة فرادك معنا مرب زوري باسقة كي بدي إنسانك تقارن در وقتني بيورا في شيء أول في دعوام بيحصل وصفات كيمي يحصل من حربا خوك ويبنا ولا أي وقت تباشي في ربك خدير كل شعبتك ويشتر سلامة بدي يشتر سايجي بدي ته أي والله هي الحمد لله أجوان تشتاني نباشي ده أم تم محروم وخدايا عالمي شيء أمر كربة أم غربة خد كرب إتابي بشر كيماني هي تشكي بكيماني تون ممكونه تاني حياتك أم دبين حياتها جاهلي إجا معنا جاهلي تدي أنا دنافع عالمي ده دبي فلان كسر جاهلتية أو حياتها جاهلتية بلا شيء جاهلتية أنا بأمريا خدا دكن ببني خدا ناقرن لقوري حسابي خدا نام عشان جوان رتيب وتنجهلتي أم أنا الفيديو شنو ياخا أو فعلي حدتك بري أم دناف ده شخصي ما أزبري تيبه أو أزئيرو أش حياته خو بربر بوشمانم حياته درباسوية حياته بري درباسوية شما أجي بوشمانم أزوي حياته بري بوشمانم بلاك بأمريا خدي ما لميجو تحت نبو ياشان ترجمة إسلام تنبو أم بقش حكم جهالتي أنا وكنا فلو يزيدوا ملتي عوامي تشاوي نفر ذكر ما جو حساب ذكر إجابة توسيق إيرو ألوان إنساني جنجي ما ذكر حياة إسلامي يا شام ترسيا جهالتي كي بك بوشمان از بشخصي خو بوشمانم از أنا بوشمانم از بيمج خير خدي أو حياة من نكربة حياة مصادة أف بشتي سنة 80 يديده سنة 89 ده خير خدي حياتها مش أبايا أب عمري مني 40 سال بري خير خدي تنبا إيش برجع حياتها إسلامية حياتها
اف حیاتا بری مدر باسکری چه هب اسلام ام جه پشمانم و اجوا گنج مرجی تسویه دکم برادر فعل جهالی بردن برا ببنی خدا بگرن دست خبر ندن و خدا و رسول خدا گوته بچه اموی بکن ام نه پشمان فانا خدای عالم جخوا هاتنا دنیا جاره که خدای عالم فرصت و امکان بده در بدین که اسباب ما دنیای اواج و حیاتا جاهلی بیر بتونه از یاشان میش ندبم و اوا کیمانی من خرابی ده جهالت کربو من تمام بکره و منش رب خور شکر بکره و معنیا خدانیا عرضه 1000 سالی جی معنیا خوش عرضه رانکره شکر رب خور نکیم یعنی ما یه تمام نذکر و اوجوی حیاتا بری ما بگوتا یا ربنا اوی حیاتا ما دی جهالتیت در باسود وی حیاتا ما آنا ده وی ما تمام کر و مش امر خدا چه امر بکره ما او بگو بکره و چی اصلا بکره خود ذاتن ما نذکر هک اوجی امکان خدا بدامه